makapasakit. Item isem anasangit tapnon ti Pasko. Naragsak kaya pada-pada iwardas tay ti kapya. Apitem tay ket waya-waya. Piek, 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 basit pailay. Kut-kutak-kutak ay mabalbalinin. Alanana inkayirwarin. Kaya ginaldo niyang manukin. Addakan dua asana. Nagsinsindakan ti bunga. Bidakan at makapagkana. Nuawan na tayong kay papaskwa. Ngem uray makunami daytoy. Di metisok tay mapatuloy. Umanay net latagus-gustuin. Ngagtaot kaunggan talagin. At dakan dua asana. Nagsinsindakan ti bunga. Bidakan at makapagdena. Nuawan na tayong kay papaskwa. Ngem uray makunam daytoy. Di metisok tay mapatuloy. Umanay net latagus-guswen. Ngagtaot kaunggan tanakin. Paskuan, Paskuan, Paskuan. When dumteng manen aldaw akagasatan. Hintay nga't sarap when ninyo Jesus mangisalakan. Di tay agtaktak kagayem ken kakabsan. Hintay nga't padayawan lipaten tay tiguran-gura. Agtikibing tay amang kanta ti Paskwa. Paskuan, Paskuan rambakan tay. Di aldaw ti Paskwa. Paskuan, Paskuan, Paskuan. When dumteng manen aldaw akagasatan. Hintay nga't sarap when ninyo Jesus mangisalakan. Di tay agtaktak kagayem ken kakabsan. Hintay nga't padayawan lipaken tay tiguran-gura. Agkikibintay mangkanta ti Paskwa. Paskuan, Paskuan rambakan tay. Ti aldaw ti Paskwa. When umay manin ti Paskwa. When dumteng manin panagkakapya. Hintay nga't agkay kaysa. Amang sagrap anak ti Paskwa. Dumteng ti aldaw kagagasatan. Panagtao Mesyes anadayaw. Panangrambak aldaw karagsakan. Ti tattao ti sangalubunan. Akay kay satay amang ibirti.
Anak ti Diyos umay manen, panagkakapiyain na itnen. Sagot ti Diyos intay sa drapen. Ti Paskong, when dumteng manin, panagkakapiya, hintay nga agkay kaysa, amang sagra, anak ti Paskong. Alakar kasur.
Mo